Tsewe tropo tromo tso lengen kung kamsanga tso tering muntune. Kiran so gasu shuar gabosh dachung muntune ngatso katun tang kola lapgire. E gidradi pege togla a jembu e sa e dradi France qui est la candidate ya yuna accent aigu à trigore et logore et accent aigu o tsek chung chung di ani yar yene mar yun pardu trina accent aigu c'est-à-dire t h accent aigu t logore et dit cha Tungia Chikrerewa, le cha, le T tibétain, T. D, E, accent aigu, trina D. Zik tung tung le lapo chikre, di karere, duntak, sho. Shanaro sho, tsemo tserewa. N, E, accent aigu, né. Kon kiepare, il est né. Kiepa la nane, né, duntak yore, français là. R tang E accent aigu trina Ré. Ré lana Do Ré Mi Fa So La si di reliangi chikre reliang non lagi Do Ré di Ré tang chik pare begitu klayang E accent aigu E tenejela E yang trina E logore E te takcha di nang lola de yona kandre labgore di layang te nang shinre di layang mare de elle est née elle est née pour me dire chung pare kie pare ya ni F U M E fumer donc begitu là de fumer là na dua da tashaku tu pas dua la fumée ya tang Z nyamdu trina di la yang logore te la Z Z trina logore manchewa de chatsi gi tamala selche yore ani jela Z de capte du kadu yine logore venez pepsho décider takshe chetang décider ya ani selche tang tang est tridu gesi este mangtsi tsunda mena logore chechak pechashana LES trina le logore CESSE logore CC ya ani gesi tamala tripaina tang S yore yinayang mangchewa de mangtsi gitsunda resha chechang fuite logore de fuite la logui mare de pat de chechang tilayang de mangtsi gitsun yore de pat chechang tamala de pat logore ya ani chatsi gi tamala selche yamna yang yi tang tang nyamdu yina tilayang logore pechashana manger MAN GER manger LIER lié ya ani duntakte jela loksen chenda nalola lapgire ani muntune loksen jema nalola dilayang kandre logore
Tsungi.